So नोंथांमोना टाइटेल आरो लोगोसे थाम्बनेलाव नायनानै मोनथिखाबाय दिनैनि भिडिअआ मा जागोन स नंगौ दिनै डिमाकुसियाव जिम ओपनिं सेरेमनि दङ बेवहायनो थांनो थाखाय दायो आङो रेडि जानानै दङ स वेलकाम बेक माय यूट्यूब चेनेल नोंथांमोनखौ आंनि यूट्यूब चेनेलाव बयखौबो आंनि गासै नायगिरि लोगो नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो आङो आंनि यूट्यूब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनानै लाबाय स आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दं लोगोसे आंबो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दं आंनि मुङा बिदुर बर' नोंथांमोना नायदों बिबि स्टुडिअ स दिनै आङो नोंथांमोननो मोनसे ब्लग भिडिअ खालामनो आखायाव लानाय जाबाय बे ब्लग भिडिअ जागोन स डिमाकुसि टाउनाव जागोन बे ब्लग भिडिअआ स नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय दिनैनि बे ब्लग भिडिअआ जोबोर इन्टारेस्ट जागोन मानो होनना बुङोब्ला गोजोनथाव खौरां होनना बुंनांगोन नङा होमबा गोजोनथाव खौरां डिमाकुसि टाउनाव दिनै जिमा ओपनिं खालामनो नागिरदों बेवहायनो थांनो नागिरदों स नोंथांमोना बे भिडिअखौ गिबियावनो लाइक मारिबानो जाबाय बेखौ आं आसा खालामनाय थाबाय आरो लोगोसे नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि उनाव नोंथांमोना माबायदि नांदों नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामबानो जाबाय दायो डिमाकुसि टाउनसिम थांदोंनि स नोंथांमोना आंजों लोगोसे फैफाबानो जाबाय दायो थांदोंनि स नायलांबाय थादो Sound really fine 아무렇지 않은 척 아무도 모르게 조심하는데 또 티가 났나 봐 Sound really fine 너와 함께 했었던 시간이 길었어 나봐 난 네 옷을 또 보고 있어 Hey hey yeah yeah I can't control स फाइनालि दायो डिमाकुसि टाउनाव आङो दायो मोनफैबाय आंजों लोगोसे लोगो फैफादों नैरासो लोगो फैफादों स दायो नै बेनो गोजौनि बिल्डिंआनो नै स बेनो जाथ'वाखै दायो एसे डिजाइन खालामबाय थादों दायो ओपनिं खालामगोन दसे समनि उनावनो बियो जिमा ओपनिं जासिगोन स दायो सिङाव दसे हाबदोनि स नोंथांमोनाबो नायलांबाय था दायो हाबदोनि सिङाव स फाइनालि दायो आङो दायो मोनफैबाय बे सिङाव हाबबाय जों दायो स ओमफ्राय आं नोंथांमोननो दिन्थिलांगोन स ओपनिं खालामनायखौ स जाथ'वाखै दायो ओपनिंआ स नोंथांमोना नायलांबाय था बेयाव मा लानानै फैदों नोंथांमोना गिबियावनो दिन्थिनो सानदों नोंथांमोना नायना लाग्रोनो हागोन स बिदिब्ला नायबानो जाबाय नायलांबाय था এখনি ফুলান গামোচাৰে চিনাকি দিবলৈ আমি অনুৰোধ জনাইছো গতিকে তেখেতক এই ওপেনিংখন ফিতা কাটিবলৈ আমি অনুৰোধ জনালো আৰু লগতে দুআষাৰ বক্তব্য ৰাখিবলৈ অনুৰোধ জনালো ধন্যবাদ থাকিল
जोबोद मोजां नांबाय फैनानै सोर सोर लानो गोसो फैबानो जाबाय दिनैनिफ्राय अपेनिं खालामसिगोन बेखौ गुबुन मोनसे नायलायनोसै ट्रेन কামনা থাকিল যে ইমান এটা ভাল জিম এনেকুৱা ধৰণৰ জেগাত আৰু যিহেতু আমি গম পালোঁ অলপ আগতে ফাৰ্ষ্ট টাইম এনেকুৱা এটা জিম হৈছে ইয়াতে এইটো বহুত ভাল কথা চ' আমি আমাৰ ফালৰ পৰা দীপকক বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু আশা কৰিম যে ডিমাকুছী ৰাইজে এই জিমৰ যাতে সম্পূৰ্ণ এডভান্টেজ উঠায় কাৰণ আজিকালি আপোনালোকে দেখা পাইছে শৰীৰ চৰ্চা কিমান প্ৰয়োজন ৰিচেণ্টলি যি কৰোণা বেমাৰৰ এটা পৰিস্থিতি হৈ গ'ল ভয়াৱহ পৰিস্থিতি হৈ গ'ল সমগ্ৰ বিশ্বতে তো তেনেকুৱা ধৰণৰ চিটুৱেশ্যন যদি আৰু আহে আমাৰ এইটোতো আমি ভালকৈ গম পাইছোঁ যে ইমিউনিটি ষ্ট্ৰং কৰাৰ কাৰণে কিমান প্ৰয়োজন হয় চ' জিমত যিবিলাকে আহে সিহঁতৰ ইমিউনিটি বহুত ষ্ট্ৰং থাকে প্লাছ আমি বেছিক নলেজ যিখিনি মানুহৰ ডায়েটৰ ওপৰত হওক মানুহজন গোটেই বয়সলৈকে কেনেকৈ সুস্থ থাকিব পাৰে বুঢ়া বয়সলৈকে কেনেকৈ সুস্থ থাকিব পাৰে সেইবিলাক ট্ৰেইনিং আমি জিমত দি দিওঁ আৰু সেইখিনি বেছিক যি ইনফৰ্মেশ্যনখিনি আছে সেইখিনি আমি দিয়াৰ চেষ্টা কৰিম চ' সেইকাৰণে মই সকলোকে অনুৰোধ জনাওঁ সকলোৱে যাতে জিমত আধা ঘণ্টা হওক 1 ঘণ্টা হওক সময় যাতে ফিজিকেল এক্সাৰচাইজ কৰিব আৰু বিশেষকৈ আমাৰ যিবিলাক ৰং কনচেপ্ট আছিল আগতে মানুহে বহুতে ভাবে এতিয়াও সৰু ল'ৰা ছোৱালী বা একেবাৰে বয়সস্থ মানুহে এক্সাৰচাইজ কৰিব নোৱাৰে জিমত যাব নোৱাৰে তেনেকুৱা হয় চ' এইবিলাক হৈছে ৰং কনচেপ্ট চ' মই আজি এইটো কথা ক্লিয়াৰ কৰি দিওঁ যে জিমত সকলো বয়সৰ মানুহ সকলো ধৰণৰ মানুহ আহিব আমাৰ তাত এনেকুৱা এক্সাম্পল আছে কিছুমান ধৰক বহুত ডাঙৰ এক্সিডেণ্ট হৈ পেলাই ইঞ্জুৰি হৈ থকা মানে ফিজিকেলি মানে হেণ্ডিকেপ হৈ থকা ষ্টুডেণ্টো আছে আমাৰ লগত চ' সেইবিলাকো এক্সাৰচাইজ কৰি আছে আৰু সেইবিলাকৰ কাৰণেও কোনো মানে ইয়াতে ৰিস্কি ফেক্টৰ একো নাই চ' আমাৰ ট্ৰেইনাৰবিলাক আছে মই ভাবোঁ ইয়াতে ভাল ভাল এক্সপিৰিয়েঞ্চ ট্ৰেইনাৰ আছে যিবিলাকে ট্ৰেইন কৰাব সিহঁতে যেনেকুৱা ধৰণৰ গাইডেঞ্চ লাগে যেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহক যেনেকুৱা ধৰণৰ গাইডেঞ্চ লাগে যেনেকুৱা ধৰণৰ ট্ৰেইনিং লাগে যেনেকুৱা ধৰণৰ ডায়েট লাগে সেইখিনি চাফিচিয়েণ্ট নলেজখিনি সিহঁতে দিব চাফিচিয়েণ্ট মানে ফিট ট্ৰেইনিং स' दायो जोङो बे जायगानिफ्राय न'सिम थांनोसै दायो जोब्बाय बे जायगानिफ्राय न'सिम थांनोसै भिडिअखौ आं बेखिनियावनो इन खालामनो सानबाय दिनैनि भिडिअखौ नोंथांमोना मोजां नाङोब्ला लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामनो बेखिनियावनो दोननाय जाबाय